What is salvation? Yini insindiso? Angithi. Simple, if you're writing down, Tata John chapter 3, verse 16, Romans chapter 10, verse 9. Ehamba isichazela ukuthi what is salvation? There are many people in church, but not many people in Christ. Yumahluko lo. Baningi abantu abagcwalayo e-church. Akusho ukuthi ukuphakama usiye e-church sewusindisiwe. Cha. Ngesilungu sinama church goers. Sinomuntu oyithandayo i-church kodwa engakayitholi insindiso. Avuke ekuseni impela liphatha iBhayibheli malanga wonke esiye church kodwa engakayitholi insindiso. Are we together, church? Amen. Baningi abantu abahambayo ema-church. Abanye bezibedlulele phambili ashumayela. Acule kodwa engela insindiso. Ngoba mawuzozalwa noma uzodalwa makuyikuthi unalo iphimbo lokucula. Alisho phela ukuthi leli phimbo lokucula libuya ngokwesosindisiwe. That's why sinabo abacula namhlanje becula ikhwayito. Sinabo abacula ingoma ezithuka uNkulunkulu. Ngephimbo elimnandi. So akusho ukuthi ukucula kusho ukuthi lo muntu unjani usindisiwe. Angithi ngicela umbhekele only two those verses. 10 verse 9 kwabase Roma, 3 verse 16. John, only 2 verses. Asame quickly. Ngokuba uma usho ngomlomo wakho ukuthi uJesu uyinkosi, ukholwe enhliziyweni yakho ukuthi uNkulunkulu umvuse kwabafileyo uyakusindiswa. Thank you. Hayi ngokuba babopha masulitholi lichurch olijoyinileyo sewusindisiwe. Cha. Hayi ngokuba wena usukhonza kuphi kusho ukuthi usindisiwe. Lithi iBhayibheli ngokuvuma ngomlomo wakho nangenhliziyo yakho ukuthi uJesu uyinkosi nomsindisi, and then you are saved. Angithi? So insindiso asitholi ngoba sikhonzaphi. Ningi ikakhulu kazi gogo iphutha lenzeka lana enganeni zethu. Namhlanje mina ngiyakholwa mbuya lo mama enkonzweni. Buya nengane enkonzweni. Ikhulele enkonzweni phakathi. Hambe i-understand iminyango yonke yokungena e-church. I-understand inkolo iphile phakathi. Sithi. Sithina kugcine. Khulelelana yaba Sunday school, say teenage. Nansiyana seyingenile say youth. Sikhonza naye sasayithatha sayiprograma sayibeka laphaya. But uba se Roma esithi ukuthola insindiso akusibuzalelwe church. Yes. Kuyikuvuma ngomlomo wakho nangenhliziyo. Yes. So ingane ingazalelwa enkonzweni. Ngibuye nayo ngibambile ngesandla malanga wonke, but kunesikhathi okumele izivumele yona ngomlomo wayo. Ukuthi angisayi esontweni likama, angisayi e-church kababa, but sengisiya ngoba sengi-understanda ukuthi uNkulunkulu ukhona uyaphila. Evume ngomlomo wakhe. Angithi? So it's another thing that we have to be careful ngabantwana bethu. Esinenhlanhla esibuya nabantu abethu na ngogogo uzile manje nengane iyakhuli understand. There are times okumele ame khona avume ngomlomo, avume nangenhliziyo yakhe akholwe ukuthi uyinkosi nomsindisi. And then seyakuthola ini ukusindiswa. Angithi? Nangana uri emumva ngala. Sithi mina lo ri we are friends. Singabangani, we are close too much.
siphila sonke. Amanye amalanga uyangicela imkhaphe eboxer sihambe, ngamanye amalanga ngiyamcela lama ngikhaphele siyele, we are just friends. Kumnandi. But mina ngibe sengitholakala nami nginomngane omunye le ethe one day athi angibiza uRing ibuye nomngane wami. Fika lapha yana ngiyambingelela, it's just an introduction. Ring umngane wami lo ngigi kanje sekuphelile angithi. Na next time my embona uRing uyenza. Ubingelela ukuthi sakubona ki lo gila uyakuthi sakubona Ring angithi. Kancane kwesinye isikhathi sibele ejeni sihambe siyi3. Kancane kwesinye isikhathi bazotholana bodwa emall. Ngingekho mina. Ambingelele ngoba sekambone kaningi. Bahambisana indle. One day bagcina labo bebe ngama friends kodwa kungekho kuvumelana phakathi nakwabo. Kungekho into ebambekayo edale ukuthi bebe ngama friends. It's just because of ukuthi yena mina ade ngihamba la lo mngane wami too much. Naye wagcina wayazana nomngane wami. So kuyafana kwesinye isikhathi. Lokusibusondela enkonzweni. Ufika uhlale. Ugcine sewufike uphela wathanda ibandla. Wathanda umfundisi wakhona. Wa understand indlela okwenziwa ngakhona. Uyazane nebandla. Uyazane nomfundisi. Lazana kahle impela ku right. Kodwa umbuzo omkhulu ukuthi wena uyivumile neyo nkosi na. So mawungakaze uvume ngomlomo wakho ukuthi Jesu inkosi nomsindisi empilweni yami. Kune era sama. Are we together, church? Asithatheni kancane sambe. Bebaningi abantu e-church. Kodwa abayincosana abangabe kwesinye isikhathi besindisiwe. Isikhathi esiphila kiso manje ungaletha itopic enjengale ye-salvation, people abayi-understand abalanda banayo. Abantu bafuna kubuye kuzokhulunywa ngama-warfare. Abantu bafuna kubuye kuzokhulunywa ngama-blessings. Abantu bafuna kubuye kuzokhulunywa ngezinto ezibambekayo. Kodwa lithi iBhayibheli lami mawulifunda kahle. One day uJesu watholakala ephakathi endlini or sithi ethembelini. Ma ephakathi endlini kwasokusiba nabantu abaphethe umuntu oyishosha. Bemphethe ngohlaka beza naye kubani? kuJesu. Ma bethi bayangena eminyango bethole kunje. Kuvalile eminyango. Abakwazi ukuthi bethwala umuntu wabo lo ogulayo bemuse kubani? kuJesu. Ngendlela abantu ababegcwele ngakhona belandela uJesu. Lithi iBhayibheli abantu laba bathi angeke sibuyele emva lalo umuntu ogulayo. Bayibekhuphuka bavula iroof. Ma bevula iroof prophetess lithi iBhayibheli basebeyehlisa uhlaka phansi. Ihlaka umbhede olela umuntu wehla wafika wehlela phambi kaJesu wathola ispace. But eminyango kugcwele kungangeneki. Kuchaza ukuthi ama-church engaphuphuma ebe maningi kube lama overflow. Kugcwale but eduze kwakhe umnikazi webandla onguye ophethe insindiso. Bancane abaduze kwakhe. Singawabona amabandla egcwele namhlanje sibhakile imoto phandle. Bebahla abantu begezile. Kodwa kwesinye isikhathi insindiswe ingekho. Sikhonze nabathakathi. Sikhonze nabantu abathi mabelindile inkonzo ithi iphuma afuna ukuya somewhere. Asibheke kahle ukuthi kahle the word salvation. Igama kahle lithi insindiso. Lona lichaza ukuthi angithi the meaning of salvation is to be delivered. That's number one. To be raised, delivered. Angithi bakuhlengile. You understand?
sibingelele ongenayo mthi ma kuthiwa usindisiwe kusho ukuthi uhlengiwe ususiwe kulala ophume khona kahle kahle kakhulu kusesonweni ukuze ubizwe kuthiwe ngisindisiwe ufakazela ithi iBhayibheli sasibabi singcolile sindele egazini siyinto efanele ukufa but uJesu ngothando lwakhe wafika wasihlenga so ukuthi usindisiwe kusho ukuthi kulala osuke khona weza kwelunye uhlangothi you are now saved angithi so salvation kuhlangana phi igama elithi saved legama elithi salvation salvation kuyi mkhuba noma isenzo noma isimanga esenziwa nguJesu esiphambanweni angithi yiyo into okuthiwa isalvation ngokuyikholwa kwethu izofika kithi ijika kuthiwe we are now saved sesisindisiwe ngenxa yaleya eyayenziwa nguKristu esiphambanweni angithi so salvation and saved into ehambisanayo angithi are we together church so umuntu maye kubuza ukuthi usindisiwe yebo kungani uthi usindisiwe kungoba wangithola ezonweni wangikhipha wangihlenga yikho ngisithi ngisindisiwe noma joba theba asisindiswa ngemisebenzi yethu emihle cha usindiswa ungela msebenzi emihle angithi yini namhlanje ningadingani asithi inyoni iwele emanzini angithi uyayibona ukuthi nanso siyakufa mawufika uyikhipha ngaphandle you are saving that bird angithi akulanto enhle eyenziwe inyoni phakathi la ayimemezanga kahle ukuthi kuyizoyisisa kube yisihawu sami so kuyibona ukuthi iyafa le ngase ngiyikhiphela phandle yimi nawe sasibalela ukufa isihogo sasingesethu kwakumele sife singabe indaba zalutho sindenda egazini emanzini wabuya uJesu nensindiso wafika wasihlenga so maseka sihlengela uRomans ebese sithi ukuze lawe ubalwele phakathi kwalensindiso udingakala ukuthi ngolwimi noma ngomlomo wakho uyiconfesse leyo nto eyanjani eyenzeka amen are we together church angazi kumbe kuya yenza sense komunye umuntu salvation kuyikusihlengwa kwethu ngubani nguNkulunkulu kuphi ezonweni nakuwo wonke ama consequences ade ngaba khona ngithi yikuhlengwa kwethu angithi besisezonweni and then God pulls us out angithi wanjani wasikhipha besilahlekile and then God find us angithi there is a song that we were lost but something like he find out something like that asakwazi angithi besilahlekile singanto yokubalwa but wafika wanjani wasilokhuza angithi we were condemned but he forgave us besizalwe siphethe izono zabokhokho bethu besizalwe siphethe izono zabokhokho bethu but ngensindiso
unqamula yonke leyo. Angithi ugogo manje azale mina into ayiyenzile eOrange Farm eyihlazo kumbe ngempi ayiphethe iOrange Farm ngesandla esikhulu kabi ebahlukumezi. Ngiyafela izono zakhe mina. Do you know that? Ngeke bengithande mina abantu elayinini uma ebahlukumeza. Angithi but ngensindiso insindiso maye sizovela ayisenandaba ukuthi umuntu okuzalayo wenzani wenze iyakwazi ukufika inqamule phakathi la mina ngibe clean inoma ongizalayo engekho clean kodwa umhlaba awukuvumi ukuthi umntwana wenyoka inyoka umntwana omthakathi umthakathi. But umusa kaNkulunkulu mawufika kimi uma noma emile bembambile enqunu bemazi ukuthi ungumthakathi mami insindiso ngayivuma ngayimukela uNkulunkulu uyangisebenzisa umphakathi umhlaba ungazela. Angithi so yikho ukuhlukana kokwenza komhlaba nokomkabani kaNkulunkulu. Angithi saved is the result of salvation. Saved it's a result of salvation. Sengichazile le angithi ukuthi ukuqale ngesalvation eyenziwe uKristu ibuya izochaphakela ukuthi mina nginjani ngisindiswe. Angithi mphulukiswe ngihlengwe. Angithi hlengiwe ngathi hlengiwe asilemva ana hlengiwe hlengiwe sengaba umntwana. Ya understand angithi hlengiwe ngani ngegazi lemvana elika Jesu. Hlengiwe sengiyini yenziwe ngani ngaba ngumntwana. Angithi so ukusindiswa kukususa ukuba umhambuma angazi kumbe linzima leligaba yawazi umhambuma. Angithi uzulwane nje umuntu ongazazi ukuthi ngwabo. Angithi imfene leyana enkulu okuthiwa mahamba yedwa. Angithi usindiswe uyabuya uzokuba yingani umntwana okaKristu. Angithi sahlengwa saxolelwa now we belong to abantwana bakaKristu. Izono zethu zixolelwe. We are forgiven. Angithi izono zethu zixolelwe. Nasi point engithandayo and impilo yethu ichechiwe. Kwenza kwami ngiyeke kusafana khombisa ukuthi ngixolelwe sengizelwe kakasha. Angithi ukusindiswa yikuzalwa kakusha. Kanjani? Wabuza lithi iBhayibheli uJesu wafundisa kakuhle ebusuku uNikodima wanyonyoka. Wafika wathi Jesu ngizwile ukukhuluma ngokuthi umuntu engazalwa kakusha. Kambe sengimdala ngingaka nginomkhabo ongaka ngingabuyela esibelethweni sikamama angizale kakusha. Jesu wathi hey wena sididi isinto engikhuluma ngayo uyahlonipheka phandle kodwa kanti udomo kanti ukuzalwa kakusha ikwamukela inkosi njengomsindisi ube suxolelwa yonke impilo akuyo sewusindisiwe suzoba isidalwa esisha. Angithi susiba ngumuntu omusha. Angithi I am a new creation. My sins are forgiven. Do you know that song?
Do you know that song? There is a song that I'm a new creation now. Wang it. I'm a brand new man. I am a new creation. I'm now a brand new man. Wow, a brand new man. Hang it. Salvation is the process. Hang it. Saved is the condition. Salvation, it's a process. Saved, it's a condition. Salvation is what Jesus did. Saved, it's what you become. Salvation kuyinto uNkulunkulu waJesu wayenzayo ukusevwa kumbe kube sokusiba yilo osuyikho manje. Angithi mayinyoni phakathi ebhakethini lamanzi ngibuya as representing Jesus. Angithi ngifika ngiyibamba ngesandla ngikhiphela phansi. Akusamelanga ipharuzele ngendlela adiyenza ngakhona ngaphakathi. Nokuphefumula kwayo akusafani. So kumele ibonise ukuthi okwamanje. Uyakubona umuntu oke wamenza emanzini. Mebhungu akwazi umbone nguwa kwamenza. Angithi uthi ungenile lokhu uzama mabe ukubamba bekubeka phandle lapha ya uyamthola umuntu uzama ukubuyisa umoya omni. You see, it's a sign yokubona umuntu lo uthi ngicela ngahamba. Angithi so yikho nami nawe esikwenzayo sihlengiwe sisusiwe siphunyukile okwenyoni egibele. And ngiyayithanda ke le okuphunyuka okwenyoni ogibele ayiqhalaze iyahamba. Angithi so ungazibona uthi namhlanje mina sengisindiswe sengiyekile lo kodwa lokho saqhalaza usabuye uzisindisile wena. Hayi awuphunyukanga impela. Makuyikuthi impela ufohlile awubheke emuva uyahamba. Angithi we now a brand new man. Angithi saved is what you become. Angithi we are joining in sins bekade simenza kuphi ezonweni. Jesus didn't advise us but was a rescue. Angithi azange afike asi-advise phakathi sidrona phakathi efike ethi uyabona lingaboyenza so lingabothi wafika wasikhipha. Angithi wafika wasusa ngolapha. Angithi kuphi esiphambanweni yonke indaba ikuphi isesiphambanweni. Angithi if mawungakhumbula ngephasika ngamfundisa ngendaba yokuthi bebezihlenga ngegazi lezilwane until kwaze kwafika igazi elikaJesu. Umuntu, can I explain this? This is deep. Manhlanhla sindisiwe. Good. Uthini? Sindisiwe. Uma kanhlanhla ebese hamba emsebenzini ethe siyabona isefa sivulile. Abiyakline inhliziyo sise. Abiyathe isefa. Abuyele fike ethi kodwa kumlungu lokho noma ngingathatha nje lokho ngama 200 okungangeke abone. Ebesethatha. Ebesevala isefa. Abuye lama 200 rand lawo azivele lozidle. Ube right. Bengambandi umlungu. Uyenzeni lo? Uyenze ini? Iso. Ngoba uyenzeni? Utshonjile. Ngoba sisithi ukusindiswa ikuphuma esonweni.
lo sevela kuyenza isono yini okumele akulandele ukukwenza after that kwamele ahambe eyofuna insindiso kumele ayenze yawo ecela uxolo Anas mina ngifuna ukuba kwazi ukuthi ngoba eqeda kuyashayisela usasindisiwe yini na akasasindiswa manje hlazikhulumele wena uyabona usasindisiwe kumbe uyabona ungasasindisiwe uyabona ungasasindisiwe okay uthi yabe ngasasindisiwe lino ucabanga ukuthi yabe njani yabe lokho esasindisiwe it's true and encourage ukuthi hambanile etshontshe isefa ube silokhu boost ukuthi nisasindisiwe ukusindiswa sisindiswa kubekanye masonile sihamba siyodinga intethelelo siye xolisa sikuthathaphi njengendodana yolahleka yaphuma yahamba yayatshontshisela yadla kwaba mnandi kodwa umyiza gcina sithi indodana yolahleka yatshontshisela ngizama ukubisela lexa indodana yolahleko yahamba kanjani yayozidlela yonke ifa likababa wasesithini ngaphakathi yedwa wathi impilo esengiphile ebuhlungu ayimfanele kanti mina nginekithi noma sewone kanjani ikini lokho eliseyikini noma sewuyenze isono esithusa umhlaba akukachange ukuthi wena ungwakwadlomo wasesithi ngizabuyela ekhaya ngifika ngithi baba ngonile mawuyikuthi baba uyahluleka ukungixolela kodwa mvumela ngibe sekhaya ngamane umphathiso kwezisebenzi zami kodwa kusalayo sengibuyile ekhaya umfana wa-understand ukuthi noma ubaba ngilimali yakhe ngayiqeda but ngisesekithi le angisenama-shares inkomo eseziselele angisena akusela lifa lelikhona kodwa ikithi likhona so ngifuna ukugqugquzela wena ozabe usithi uthembe ukuthi uyakuhamba uyetshontsha isefa uthemba ukuthi ngilekithi so ngiyabe ngibuya ngizoxolisa uzabuya uzoxolisa ufike uyamukelwe uhlale kodwa bekwazi inkomo zakasela there's some other blessings ongeke usazithola ngokungcolisa igama lakini ngani zami zithu holiness no highness ufika uChristmas angingenzela into ebuhlungu kakhulu oyi-1 angixoshe ekhaya kodwa ngingamjezisa ngokuthi wena ngithengele impahla angikwazi ukungixosha ekhaya namba ogogo bebezenza ama-street bekuchaya bethi phuma hamba ungaphuma ngegeti uyazisola zama uzasesithi ukuhamba bona uphume egedini uzambona andiuyethe phuma uhamba zama uzasesithi uphume egedini uzombona intwana njalo ongafunzwayo akuhlala phansi la so kunesihelo kunani isihelo kuyahlela uyingane yakhe so nojesu wakufela ngeke akulahle noma usuwone kanjani ngeke akulahle kodwa kuzaba lamakhwesekhwesisi kuzaba lamapunishment kulezinye izinto ngeke uzi-enjoye yikho uPaul athi sesingawona yini ngamabomo sithembe le grace
sithembe ukuthi ubaba uyaxola sone ngamabomo sithembe ukuthi unjani uyaxola cha sindiswa kube kanye sokuphelile njengoba wazalwa la kokhuma ngoba ka ungakhetha ukuhlambaza igama lomndeni wakho ungakhetha ukwenzani ungakhetha ukuyakwenda hambile wakwenda bafika subizwa ngesibongo sakho na ngomsebenzi kodwa noma ushadile ngubizile ngegama ngazali kathini ukuthi wena ungakuphi that's the truth ngingakuhlupha kahle uyabuyela kimi bekwamukele futhi kahle angithi so salvation simukela kube kanye masonile we repent angithi ngicela lingambambi kabi sale sulegunya lokuthi siyaxolisa angithi uzoxolisa uxolelwe kodwa kulezinye izithelo ongeke uzithole ngokuhlaphaza igrace kaNkulunkulu angithi sesichasile angithi salvation is personal salvation is personal akula muntu osindiselwa omunye umuntu angikwazi ukuma gogo ngithi baba ngiyakuvuma njengenkosi nomsindisi kunye nomndeni wami cha xoxole xoxo ubezi nebubezi liyaziphandela angithi so mina nendlu yami sizokumkhonza uJehova sizomkhonza nendlu yami kodwa omunye lomunye wazivumela amaqala ensindiso yakhe ingane isesencane ingane iyaphila ngaphansi kwami cause ayikwazi ukuvuma noma ngambiza ngithi highness ithi inkosi iJesu ngene enhlizweni yakhe uyazikhulumela kodwa akakwazi ukumina lithi iBhayibheli mawukhuluma ngomlomo wakho nangenhliziyo so uzakukhuluma ngomlomo kodwa engazisho angithi so uyafika isikhathi okumele azikhulumele khona that's why here in Remedy not kwezinye indawo ufuna ukukhuluma amanye amabanga here in Remedy asibhabhathiza ingane encane this is our understanding simlindile ukufika isikhathi sakhe ayikholwayo lento masimbhabhathiza esazi ukuthi ungcwaba lo muntu avuke seyisidalwa esisha so kune understanding kuye hayi ngokuthi uma uthe siyabhabhathizwa today angithi so salvation is personal if you confess with your mouth and believe with your heart nobody can be saved for you akula muntu uyakusindisela omunye umuntu your mother cannot confess for you never your pastor cannot believe for you ngeke ngithi hayi lonke selisindiswe lapha ngiyalikholelwa mina I'm using my faith here ngangegandakana next omunye nomunye uyazivumela ngomlomo wakhe angithi salvation is personal it's between you and God finish and clara ayidingi futhi ukuthi umamukela ngenxa ukuthi ukhombiswe ngumfundisi you can ume phambi kamfundisi ethi kuvuma uvume or uwedwa personal ngiyabona ma impilo yami ufuna ukubuyela ekhaya Jesu ngiyakudinga enhlizweni yami ngiyakuhloka uyasindiswa angithi so insindiso injani personal angithi salvation is through Jesus only through Jesus only ayibuyi ngegama lezingelosi ayibuyi ngegama lechurch that's why ezulwini akusoze singene ngamagama amabandla ethu cha
Lakhala icilongo, there is no remedy. Lakhala icilongo, there is no Methodist. Lakhala icilongo, akula Church of Christ of Nations. Muntu lo munye ithi one by one. Noma nami ngiyabe sengimile layinini kanje ke sokuphelile ukuzenza ibishop. My movie line la ngiphunguthi. Kancane. Mawusufika susithi papa siyangena nakeza. Nakeza. Nami neza. Salvation. Muntu lo muntu uyahamba yena. It's personal. Are we together? John chapter 3 verse 16 sifundila ngisiyaya sonke angithi ithini konje? For God so loved the world, and he gave his only begotten son. Ukuthini? Whosoever believe in him shall be saved. Come on, church. Whosoever believes in him shall be what? Saved. Stay saved. Uyaphi? Salvation. Whosoever believe. Uyakholwa kuphela. Abona into emnandi ngesalvation akusonto esiyithandazelayo. Uthandazani wena usesephakathi kwamanzi? Uthandazani wena usesephakathi ezolweni? Into efunakalayo yikuthi umenza phakathi, uphakamisa isandla ukholwe ukuthi lo muntu omqhubela isandla uyakukhipha. Sungambonga sophandle. So kwambona wona umuntu ethe menza ukuthi ungenise isandla khona uphonsela intambo ehlethi kuyabonga abantu. Akala sikhathi sika thank you. Akabongi. Funa intambo umuntu. I don't know, maybe mphila kwami umhlaba ngedwa. Serious, uphonsa intambo umuntu emenza lapha bese qasa uthi yabo. Noma kuthiwa uyahlonipha lokho esikufundisa ingane zethu uchaphapha usuyathatha. Akaphapathi. Mawuphonsa intambo iyayibamba. Sephumile phandle waqala wadonsa umoya. Inkono sengaqalisa ukuthi ngiyabonga mafethu. Angithi so okubonga lokukhonza okubonga lokukhonza lokuthandaza lokudumisa kubuya emva. License number 1 yokuvuma insindiso. Phela sungabuya ke sekulandela konke okusemva ngithi. So ngicela nikhichi. Salvation is through Jesus Christ only. Not through your mother. Never. Not through your ancestors. Next. Akula ukuthi gogo lomkhulu khona ngapho linela fala ibishop lingikhulumele ayisebenzi kanjalo. Siya asabe kwatholakala indoda okuthiwa nguLazarus. Angithi nothi lwana wafa ngalokho for Jesus. Nourishment bahlala bonke. Le ndoda yayiphila ikosha izinto eziwiswa ile isikhulu sendoda. Le ndoda mayidla ivuthuza ngamaboko phansi yena ebese yanjani kosha. Bani lapho odla yisetafuleni. Ukhona lethi mayisidla kuphela izinto eziwa etafuleni. Khona lapho bathi nabo. It's not easy. Umuntu usidla ipapa kuphela kufanele izinto eziwa phansi etafuleni. So le ndoda eyiwisa ngamaboko phansi. Yayidla iponsele phansi. Lo lokho ecosha okwenja phansi. Lithi iBhayibheli yabe sifa le ndoda. Lo Lazarus bashaya phansi. Zabe siyatholana khona ngale sama. Yathi sithi yavula amehlo. Yathi cha. Yabona nankuyana umuntu ebekade kuhlukumeza. Kunqamelela
esifubeni sikabani sika-Abraham. Ithi sithi yathi yena le ndoda uhleli hayi esihogweni ezele headis kunzima womile uyafudumala phakathi kunesifudumeza ufuna amanzi okuphuza nyasha lapha emkhona wathi ngiyacela khona ngapha thumelani ba uLazaro abisa amanzi nje ngozi anjengolokhu isazi ukuthi uLazaro isithathelana sayo. Uyabona ukuthi noma lesikhulu sasesihlupheka kodwa sasilokho esenomoya weyisi. Sathi thumela lethe ngozitsha. Wathi wawukhona ngapho ungapho ongapho ungapho. Wasesithi alright. Ngicela ningenzeleke ifebe. Hambani liye ngitshelela abafowethu phansi. Ukuthi belunge bengafani nami bengiyezi la ngikhona. Ngoba la ngikhona ngiyatsha. Kodwa asinaso isikhathi esinjalo sokuthumela izingelo siziyeshumayeza abantu phansi. Bakhona befundisi. Khona yena lwana uDlomo ohlala eOrange Farm oshumayelana. Omgabazayo wena omdelelayo. Ukhona yena lwana iK othi ngokungumfana okuncane. Ngelo sasinasikhathi uzoshumayela ivangeli sikhulumile last week umsebenzi wezingelo. Mawungakholwa umuntu okutshelayo ukuthi uJesu inkosi nomsindisi, there is no angel ezokuyizokutshela. You believe? Akusebenzi ngama ancestors. Anti wayesekhutshuliwe phela waphezulu angithi wayesefile. Kanti with that mentality ukuthi engafali idlozi elinjani? Elihle angithi. Idlozi elihle lazama ukuthi ngicelani bandla simenzeni la abathi hey. Dlozi hlala lapho khona. Lwana la uzanjani? Uzazibonela ngayemukela phansi insindiso, it's okay. Ngayekela ukwamukela insindiso, it's okay. There is a song ethi Zulu thina sizolingeni Zulu ngemisebenzi. Do you know that song? It's not true. Lirayithile ngayazi. EZulwini asingeni ngemsebenzi. Singena ngensindiso. Imsebenzi yakho iyakuyakhela iroom elihle. Angithi sebenzi yakho iyakuyakhela iroom elihle. Kunama crown esiyofika sikhrawune ngawo. Abanye bazokhrayinwa ngayo igolide. Abanye njengokungama medals lokho yabona ema abanye bayafakwa egold, abanye befakwe metal, silver, warili quality. So lapho kuza ukuthi ngemsebenzi nokuthembakala kwakho. But ukungena siyangena ngesindiso. Awuthukela yiwe esingena ngayo asingeni ngokuthi wena ufaste kaningi uthandaze kaningi kanjani ufasta uqinisa wena emhlabeni gcina insindiso yakho angithi ngicela sisheshe sivale. Salvation brings a new life. 2 Corinthians chapter 5 verse 17. All things have passed away. Angithi 2 Corinthians chapter 5 verse 17. All things began to pass away. Angithi konke kuxolile. Your thinking changes. Your desires changes. You don't struggle to leave sin. You lose taste for it. Kancane uyahamba nje uphonga ulahlekelwa iappetite. Kancane lokho hayi kodwa akusizi vele ke ngikhuluma ngomunye umuntu. Akusizi. Ulibheka ibhodlela lingakuphoxanga. From hayi uliyeke. Iyo ke leyo umuntu omusha osephila ngaphakathi nakuwo. Angithi you are saved through Jesus Christ, not because you have joined so ministries, so church, so under the archbishop and the prophet and the deity
No. Angithi usindiswe ngokuvuma ukuthi uJesu inkosi nomsindisi. Ngokusho ukuthi inkosi uJesu ngiyazinikela. Ngiyavuma ukuthi ngiyiso. Ngixolele phila kimi ngiphile kuwe. Konke ngokwami kunikela kuwe. You are saved. Thank you so much. Because of time, and it's now raining. Imbuzo asithatheleni next week. Angithi ngiyakwazi ukuthi ungabe le mbuzo, but ngicela sibambeni for next week. Hamba uyewulungisa umbuzo wakho, siyabuya